Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya Lok Sabha MP pusila ro sang an zo kho sang Assam Rifles te mun ma siam na thok tu contractor te na tho chu lungoi thak lo ti thu soi Shripo khwa Agriculture Minister pusil rin sang hoven ko na thok tu te ni man ani President Ramnath Kovind a chuan mishing tak sabung sang poimo te damlo ta na athlona pek chu war tul thu le inchil chet war tul thu soi Voin Khan Army Day Voice Samsari Panina Ramchu Hun Shang Shanga Man Ani Lok Sabha MP Pusila Ro Sang and Zoko Sang Assam Rifles Hun Ma Siam na thok tu contractor te na tho chu lungoi thak wati thu soi Pusila Ro Sang hen Voin Khan Zoko Sang Assam Rifles omna mun tur hitlo in tun thlenga Aizawl khopui atanga anison chu thelo chana enfia Assam Rifles ho tu te chuan MP hne na hian Zoko Sang in suan tura harsan an to lian ber chu sipai ho chene tur quarter sakzo lo alani le sakzo to ho po lu angam lowa chia tamtak awma wang ani ti anlo shrila Assam Rifles ho tu te chuan office building big chu za som kwa sakzo to ani thule sipai te chene tur quarter chu za som ruk sakzo ani thuno shrila asakna shim chu kumin abril tha zo fel the ani arin thu an soi rualin sakzo to sa zinga thalolai atama wanga sak thatle atul nual tur thuan soi ani Lok Sabha MP hen headquarter sakmek te hi amuna atlo ngala headquarter satu engineering project India limited EPIL te thodan sulungoi thaklo ti thu soi choka type 2 quarters block sompakwa saktura block somparuk sakzot ani a block thum sakmek ani EPIL 10 in an sakhia tira ro mandanen ain millona sa hle ti Assam Rifles ho tu te hen soya an sakzo to sa an hena hlan chhonan tumpo anala ngamri lo thu so in building chen khat phei chu a beam om tura ro man om ta si lo po om nual ti an soi block te na hian chena in sompruk om turan i rolin chen khata chuan a kim lawa an sakzo to ho po a chhong chung ber chu tu main an nu ngam lo ti an soi bok ani officer quarters an sakpo a thalo hlom hle ti an soi boka lir nging tak khen theina hmuna omani awangin tuna anga heng building te hi lo a phur om thuan soibok sipai de chen in baka EPIL in sipai ram chung in kalpona kong an siam te po MP hen en ngala nikum September tha siam ni ma se thathum po ral main kong hi a chele na saman hle to ani ti Assam Rifles how to the hen an soya an chen a mun tur sak chung changa EPIL na thodana anungolo thu home ministry lama po an thlen to thu an no soi ani Lok Sabha MP chu Mizoram Sarkar le MP puiten Assam Rifles te an hun thara an son thuai chu an du sak puya ni ti soin an harsana to te po a mun nge en puya a hria chen thu a soya Union Home Minister Amit Shah ne na ama nge in heng harsana te hi a thlen sak tur thu le a tu langa bozi zel tur thu soini Assam Rifles te hian an ram chung hun sompanga chu mi malin an chu pui thon soi boka Mizoram Sarkar poin a hriat pui to thu le chinfel thuai ni an be sei thu an lo soi bok ani Lok Sabha MP Zoko Sang panakonga leimin na satak Mizoram PWD 10 an siam that me ka tlo ngala Chief Engineer Pubomen Hovin PWD Official 10 lo dong sungin leimin veng tura lung an rem chu kumin fur main an zom man ngei tur thuan lo soya leimin na lai hun hi a lei anema wangin na tho chak a har ti MP hi lo shrilin lung an rem sa po leimin in achil nan le awangin a design po siam that le a abula tanga an tho thale thuan soya JCB and duty ti renga wangin motor tlan theinan kong puyan then fai ngal zel thon soya leimin na mun chunglama tuilu tur venan tuilu na tur ashan pa an siam thon soibok Prime Minister Narendra Modi chuan pariksha pe charcha sangni somni noya zirlai zirtir tu le nu le pa sangni chuanga kom dona karle thotan ni khian New Delhi a Talkatora Stadium a anin komanga Prime Minister and zirlai ten exam laya harsana chang an to te soipui donani Hein kom hona hen Mizoram atangin Kendriya Vidyalaya Aizawl zirlai panhen tel vedona KV School of Pol ko zirlai lermroti sailo le PML somtlong ate ania heng zirlai panhi te hi tuna hian anin bo saina sa leya Prime Minister zona an zo turte an duang loka pariksha pe charcha lo nei to dan te video nan thlir ani kan correspondent na komna lermroti sailo chuan hein kom hona tel turat hanani chulom amati thu asoi ani Delhi changam kol miron pe khan kapur emema kachung te po khan minpur pui emema vane ka india ka ngak lele emema zona chatak ka zo thepo ka in base kapur to le kan zirtir tu te po minpur pui le PML somplung chuan pariksha pe charcha kal phung tele anlo nei to dan te skula an zirtir ten an thrilok pui ti asoya no pangdang te poin an chim ve thei thin a be sei ti asoi ani
he parisha pe chacha PPC a katel tur hi keima hian lomna in akhata ti ang hun poimo tak hi kan na tunba khi kan nei le thei to don lo ti kan chi a chu wan chuan he hun hi hlutaka ka man theina tan le shisel chataka pathian za ka kal theina tan ka in po cha na sa ve emema ka chung le ko te po in min chon puina sa a min chong chai puina sa a kanuna ka lo lok pui theina tan le keima future tan zela ni theina hian an di che ka du ani Voin Khan Marmit District Chung Shripo Khua Agriculture Minister Pusilar in Sang Hovin kun thok tu tani man nania hachek bial to MLA Pular in Tikaral te na man pui Shripo branch way me bo chai kun thok tu tani man na hian minister chon thu soin Shripo Khuain an kho chunga kun thok tu te choi moina na an puala kun thok tu tani an mang chu a thain alomom hle tia kun thok tu te choi moina ne cho phunan Mizoram khodanga te po man zel ni se du thu soi minister chon nikum sang som boko chunga Shripo Khua ku waching tu chung ko za somten ku wara an shalna man cheng no za som sri chuang an lu chu alom pui thu soya Mizoram sumle pa din hun siam thatu dik tak le masona ra bi siam sak tu an ni atia an ku war thar cho de chu alei tu te lam aman siam tir mai lova in lungrol taka oma in ron khom chungin man zo ka an thal theina na ma la turina cha a sarkar point man zo ka an thil thar cho te an thal theina ma an lak pui mek thu soya ni zung chakna manga siam cold storage kun thok tu te man tur rom han mek ni in chemical manga Kuvascope siam dan te chu mithiam ten anen chin mek bokani ati SCDP mangin ele barak an ram in todel na turin potential area Mamit district apo malak na tur ngai tu mek ni in malak chho mek zelani a mania thar chu ve thei reng cho me tam tak mun danga tanga hun rei tak lak lo ni ta chu poeti thu soin kutum humim taimata karam in todel tura thok turin mi puya cha bok voin kun thok tu tani manna hian kun thok tu hlo tling te choi moi ni a ni kuma ku wa thar tam mi som pani le coffee thar tam mi pakwa hne na le ser thum thar tam mi pani hne na choi moi na hlanani a Shripo kho chunga zilai ti thade choi moi na hlan ngalani Shripo kho hian ni kum khan ku man cheng noi za som sir pathum chuang hret an tela coffee kg sing ni sang thum chuang an thar chuak bok Minister Puti Zelan Tlongan Vein Khan Khozol asai tol to in department and call te munma tura en Minister en Khozol Wildlife Division Office District DC Office PNE Division Office te toba ka Khozol Joint Village Council in Transport Department Office le District Court sangna tura ram an ro man tele DC Office sangna tura ro man video complex te huna tren NFA heminu hian sai tola department munma te official le khotang shoi tu ten an NFA ani Khozol a DC conference hall official khotang shoi tu ten in kom hovin in ron khom na hun an manga heta hian minister hen thu soin master plan ti fellow chuan khochunga ti chepin khosak ati harsat pha ani atia sarkar office rang te point ram tam tak andai dara hei hian quarrel chevel borak thlengin a khoi to ani atia urbanization scheme noi a masona tur tam tak oma sarkarin rurban akal pui chhole don ti soin master plan mu mal tak omlo chuan masona tur emoti hian khopui chep tak asiam theizok don ani atia district tharmamo sang te chopso zelani thena tura malak zelani thuasoya transport department at district court mun tur chu mi puite momo tak ani wangin khopui laili mi puite ta na donle tol sama omse ti in khotang shoi tu te point chutiang mun tha chu ngai to theise du thuasoi bok Chanchinthar All India Radio Aizawl tanga ponani President Ramnath Kovind chu mishing tak sabung sang poimo damlo momo ta na athona pek chu wara tul thule in chilchet wara tul thuasoi Voina New Delhi Institute of Liver and Biliary Sciences ILBS din chamvoi som na lomna he thui sen pu Kovind chuan nuna chana turin tak sabung sang mamole man theya omza chu ein thlau hle tia damdo in tamzo ka liver transplant program tamzok siama tul thu soibok pukovina chuan kumtinin thin thlak ngai noi ni oma sang khatvel chau ti hlotin theni atia hrisel na konga masona chu India ta na chona omme kani thule hemet ma chon tur hian Ayushman Bharat program le health scheme sang mangin sarkarin ma la me kani atia kumsom chunglakin ILBS chuan thin le meet nan en kol konga an tho hlok hle ti bok Voin Khan Army Day voi somsari pa ni na chu ramsung hun sang a manani a kum sa ka somli pakko a India mi da jinga ma saber tura General KM career pan India sipai how to ben ina General Sir FRR Butcher ne na tanga alak chon champha kumtin Army Day man thinani a Voin Army Day Paul Hian Army Chief General Manos Kukun Naraven chuan sipai bang le an chung de zong lom puina hlana General Navarain chuan ram himna tura beina le chona chi sang an ma chon dan le inpeng na sang tak le chelna tak an ne atul thuasoya ram riven him emo fir ka chetna la kha
be pui thak ani point sipai le an officer ten thataka an hna an tho zel thu soi bok president vice president and prime minister te point voin army day pual hian Indian Army sipai tanglai te le an chung te ba ka sipai bang zongzong te chibai an buk Chanchinthar cherti topna na tlang pui Lok Sabha MP pusila ro sang an zo kho sang Assam Rifles mun ma siam na thok tu contractor te na tho chu lungoi thak lo ti thu soi report khuwa agriculture minister pusila rin sang hovin ko na thok tu tani manani President Ramnath Kovind suan mishing taksabung sang poimo damlo ta na athona pek chu wara tul thu le insilsiat wara tul thu soi Voin Khan Army Day voice som seri panhit na chu ram chung hun sang sanga man ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu